Yeah, mama ngikhuluma nobani? Sivela Pidubi. Bani? Sivela Pidubi kunjani? Hayi ngiyaphila baba Sibani. Ulapha eKhezi uhamba njani kina? Hayi lapha eKhezi siyaphila sibile kodwa kulento eziningi ezisiluphayo. Sihlutshwa kakhulu ngezemfundo. Abantwana isikole sithethwe ngumoya abafundela phandle. Siyadinga thina abazali isidina konke iphesenti konke okokwakha sihambise esikolo. Mangingakakutholi kwesikhathi phela kwenze ukuthi ufuneka isidina mina ngalazi ekhaya sengisasidinga. Uyabona abantwana sebexoxa sebelethwa back ekhaya. Kokana kuyasibulala njalo bukanti vele imfundo yabantwana ayiseyiyo lana yethu ayizulu. Imfundo yabantwana namhla ungakumtshengisa umntwana ukuthi yayenzeni nge-new curriculum yabo leyo. Kanti izolo besincedwa ngabadala ama-homework besipase esikole. Siyafisa ukuthi abantwana bethu bapase babe yibo abasimelayo la esigabeni. Kube yizinkokhelo council, ama-senators, ama-MPs, abo-president bephume khona la esigabeni sethu ngendaba zemfundo, but imfundo yethu iyasokola iyatshona ngendaba yokuthi asithole uncedo kuhulumende olusiphakamisela abantwana bethu. Okwesibili futhi khonokho ukuthi siyaphiwa abantu abangazulimi lwethu kuyasilupha kakhulu kuyasihlukuluza. Kunje ngabe ngingusivelaphi kodwa mpale sivelaphi. Anti yabona khonokho akuseyilubizo lami eliqondileyo ololwimi lami. So le bantwaneni kuyafanana ispelling zabantu bethu azibhalwa ngendlela ngenxa yokuthi masithi acomplaina kuyathiwa alifundanga ukuthi lingene emahofisini. So siyanxusa ukuthi uhulumende akasiphakamise lathi abantu bethu bafunde ngendlela bangene emahofisini. Ngathi abantwana babalekele emagoli bayahlukuluzwa futhi khona ngale. Uma becabanga ukubuya ekhaya kuba nzima. Kanti vele bahamba nzima bechapha imfula lapho. Sicela ukuthi uhulumende angenele sile kwezemfundo lapha emadojeni. Ngoba kule ndawo futhi ezinhle zona ezikhanga abantu abavela phandle. Kodwa ukuthi babuye lapha bazabuya njani nomgwaqo efileyo. Ma uthi uhamba ngemoto encane abantwana la nxa befike koBulawayo behle kuzo sibone emakhaya abazali. Imoto encane iyalimala ama-potholes agcwele umgwaqo wonke. Kodwa sibakhetha ukuphela ama-MPs lama-ministers amele indawo yakithi. Sicela ukuthi banyemukule emuva lapha abavela khona. Bengasebenzele ezikhwameni baze bakhothwe la isigaba esibagqugquzela sibakhethe.